Singapore school ya koi na horo ko matam se wajah se headmaster wai na lai na class tha ka changam ar school ya lai na kon da tun wara majan BA se BA pass to wachi yang wa ki Singapore gumba mafam dan ado wajah na koi wajah bagin ron li bani ko koi ge wajah kalatan se ma yam thagal li kalatan se apa ba chatra na howa ado graduate meeting da han mani aina do ma ka li bi ko adona wajah se kon na dum highly respect of it. Ayam tiga nanya, mana our school headmaster no farming and no way chang ya. Ai chang di mamang dah way ani kak no way tau tan ho kya ba. Ai ki no le ba ai thora kak binon kali no. Ana kok sali. Jam lu tau bi bane ko. Ado mo wajah ni ko jam na khoi ge personality yang wang bane. Masa tu dong ura ke ko na ki jaba hangkoi jaba. Ado matik tak pas phaba angka taye dong pai ado lagi di koi history ka dong tambir se dong pha dong ya English ta asuna no apa bo wajani kai kon wajah bo wajah mani ko adu bo mata chahu do ba hai tare national award kai do phang wajah bane matam du ba ado koi gi mase sin ma chang ya ba award pi ba heta aina ta apply tro ga ja dia ado kitang wat khre koi gi ko natra de mark ma me ma national award de yam r school ma headmaster award me ni hek chang bage histang headmaster ase heta mi pun mang ka thok pot ado kun sing thari wa chai waja noni na hai de pian jai ko waja kala chan se khoi ge sak nai ba khoi lam dam se ki mi oi mani hai ba se ma tum mi na ma na pi ri ba mo cha khoi ge aina khoi organize tok ja ba da na ayam ba da waja ko ro gi ja thang ni ko University hai ba che khoi authority nai ma khoi gi mi ma jaw ba cha society da impact ama tai aduna wajara gumani wajara jendro lai ngai da moi tawi wajah mani hale ngai da moi yaw ngai tawi ko to po de bo che ai ngon de kitang hale ado ma ke jahol le se cha da ka to bo da kai na de university gi wajah ma jaw je ba che jahon bi ba che jahon ja ba che pian ja ban ado moi na ai wajah kan se ba ton taw ja wani lak pi na jaw bi ri se thanks ade ye yam ba hai ta ya wajah wasini se ngon de cho hale ko mark first Manipuri MA pass taro koi manong da mark amani ai koi kanor ke matung ma jeni university ke pass taro pase ja amani tara tan kan se adu maina moi se distinguish ni ko adu koi waja mina ke to ne ki di achai kanona ibe man chu pa gre ko waja ne chu hai re koi gi koi manak tan ne hi hai ni ko waja kanona ni na kan tan hai ni he read up to graduate tan but DM college ki ko wajawari ni university da so wajat wahelin maki magundo so qualified ada delete ka je pirin PhD na taba nei na research tor ka puthok na taba delete pi ba sia na khoi gi kai no gi education gi kano da ba yang wang ya delete pi kai gu ma research ma taw dana magundo je nga ka pi ba ne adu gu mami na wajah mi na ke ton hai se sai gi ibe mana hai ge don tong an ma ke lon le du na ati si am lai ko ngai ngang je re je ado ai na khwai ti pen je ba mana yam na ki na hangoi na ko ado yam na so pang ge da ba mi mo oi ra ba chahi ma tang sin na ko asiga organize tok je ba da na distinguished person chen lak pi na ko ingon de gi hen ba ai ba ya jai na sing yam ma sing lak pi jaw wi ri sia ma si mo ai ne pe ngai je ba ri ko thanks for Thank you.